Dobro, ali vrlo se dobro zna koji je target te publike. Recimo, mene zanima zašto oglašivači i dalje ulažu ogroman novac u prime time, znači dnevnik, kad se zna ko je target većina naših televizija. To je Slavonija, Moslavina, Kućanica 40+, realno to je to. Zašto se i dalje ulaže tako velik novac? Ovi koji se time bave će reći da nije istina da ljudi sada da gleda se TV i to se. Oni će mrtvi hladni reći da ovih 5000 ljudi, ne, oni ne gledaju sada. Ja sam vidio statistike naših najvećih televizija i ne izgledaju mi obećavajuće kad ih usporedim sa našim podcastom koji mjesečno ima 5 milijuna pogleda i sve je javno. Da, ne, oni će mrtvi hladni reći ne, ti ovi 5000 ljudi ne gleda sad, oni gledaju RTL. To je statistike, brojke, ti ne znam, Ilija, ti ne znaš, istraživanja kažu ovo, istraživanja kažu ono, i mrtvi hladni kažu ne, ljudi dalje gledaju linijsku TV. Dobro, mjerači su postavljeni baš po Slavoniji. Aha. Jer je to, znači, prosječan gledatelj. Ja nisam rekao, evo da kamera kaže, ja nisam to rekao. Phil Tinen je rekao da su mjerači TV gledanosti postavljeni u Slavoniji. Njega napadajte. Ja sam tako čuo. A ti si, znaš, ono, da ne bi, mene okrivljivali.